Ebenezer die. Die FP die. Die GPU die. Run to run. Run plus run. No, igama lami comrade. Ngusifiso wangubane. La what no one. Phansi kwale gidla ihlekisa zone. Nekuthola namhlanje ngiphathele nje lolu hlelo nje omncane. Ngiphansi kuhlelo. Ngoba ngizodrive nje kancane nje. I-program esisayiqala ukuthi sasilinde izimenywa zethu ama social aid ngizosho njalo ngoba sinazi imenye emkhontweni yiyo lento yenza abantu begcine beze asinazi ikhulu kodwa sisalinde ama social kufanele ezifike la kuthina ezosilokuza igama lami kuthiwa ngusifiso kodwa ke ngesimo sokuthi sasibona isikhathi siyahamba i-program sobe siyiqala bosifica ngendlela njengoba sazi ke sonke la emkhontweni ukuthi yonke into yakho ngaphansi kwesisekelo somthandazo ngiphathwe kwesisekelo senkolo saNkulunkulu ngizosho njalo so namhlanje futhi isonto ngiyabona khona bangayithandi lento engikhulumayo kodwa kulungile no ngizocela nje usiqale lento sivule ngomthandazo thozo sivula ngomthandazo ozosivula ngomthandazo sovula lo bishop uDr Tamara yeah Wababiza bokunowa wabakheli qanawe wathuliyeza wababiza bokunowa wabakheli qanawe Amen. Nginibingelele nonke ema-comrades. Useshilo ucomrade uprogram director washo ukuthi nguBishop uDokotela uThamara Wakashange. Ngivela edeskini labefundisi ngilida ngaphansi kwedeski labantu besifazane i-youth abantu abaphila nokukhubazeka kwi-national kuyintokozo ke ukuba la ngokuhlala ngila egedle ihlekisa e126 sisekhaya la ema-comrades umsholozi ke wasipha isimanga sokuthi emkhontweni i-constitution iyakubeka ngokusobala ukuthi ibuyisa ubuntu sizobuyisa ithemba sizobuyisa uthando ma-comrades indlela ke ayibi smooth indlela imazombe zombe kodwa thina umsholozi ukholela ukuthi njengedeski labefundisi siyakwazi ukumenda lapha nalaphaya kuthi abanenhliziyo eziphukile emkhontweni siqhamuke futhi sizonikeza ithemba thina kwethu sabefundisi abaningi baye babuza ukuthi abefundisi benzani emkhontweni thina sizonithwala ama-comrade asiyona i-threat kunina ama-comrade thina sazi uNkulunkulu kodwa thina suke sizongena ngaphansi kwama-wings enu ukuthi mesenilwile mesenizwe ngathi niyakhathala thina siniphushe ngemthandazo siniphushe ngemkhuleko ongifisa ukusho nje ilapha kwincwadi ya 1 Samuel chapter 18 uverse 1 kuya kuverse 3 njengoba ngishilo ukuthi okwethu ukugcizelela ukuthandana uJonathan lapha yathiwa Jonathan became one in spirit with David and he loved him and as he loved himself. Uma ngabe uJonathan ethande uDavid wamthanda njengokuthi engathi ukuzithanda yena khona la esefe khona esebulawe empini nobaba wakhe uSaul uyakhala uDavid uthi bengikuthanda ngothando oluhlula lomuntu wesifazane mina ama-comrade ngizonibuyisela ithemba ngithi ake sithandaneni ma-comrade sekukhona ukungathandani ma-comrade umsholozi unephupho
asingaligxivisi silibulala iphupho lomsholozi ngokuthi wena uzonda ucomrade othizeni, wena ubona ucomrade othizeni engazuthi ungcono. Siyafana ngaphansi kwehlo likababa umsholozi. Lokho ngikusho bazalwane ebathandekayo ama-comrades ami, ukuthi noma ngabe ubona omunye ucomrade engathi usenkingeni musukujabula ngenkinga yakhe, akangathi ucomrade meswele imali yokuya kwiprogram ethize wena unemoto wena ungamlift, ngoba sigcizelela ukuthandana. Mekukuthi niyakhumbula uDavide wabulala uGoliath, angithi niyakwazi lokho. uJonathan wayingane kaKing Saul. uKing Saul waseba nomona ngokuthi kusho ukuthi usenodumo olukhulu uDavide, ingakho ayefuna ukumbulala. Kodwa sithola indodana kaKing Saul kuyiyona evikela uDavide. Nathi ma-comrade asike sibe nalolo thando. Uyacabanga ukuthi ubaba wakho efuna ukubulala umuntu othizeni ngenxa yomona, kube wena okhokhobayo uyomfihla uyomcashisa. Lolo thando sisalwazi, ake silibone lwenzekala kuthina. Athi afika ozohleba ngucomrade othizeni, uthi ma-comrade awume ngimbize bongabe unenkinga, asike sihlaleni sixazulelene ukuze sithandane sikwazi ukuzabalaza siye phambili. Siyawuthatha umasipala, siyawuthatha. Siyanqoba Khethweni, siyanqoba. Cela sivala amehlo. uNkulunkulu Baba, sibonile bekhala kuwena abantwana baka-Israyeli, babethi mabekhala ubezwe. Nanamhlanje siseza ngalelo themba elinjalo ukuthi nathi uma sikhala sabantwana bakho sikhela, ngoba uthembisile ezwini lakho ukuthi awusoze usilahle. The only time la khona ukuthi ususilahlile ingenxa yokuthi nathi sihlehlisile kuwena. Namhlanje sama-comrade ase-26 nakwamanye amawodi sizothi siyabuyela kuwena Nkosi yethu Jesu Kristu. Konke lokhu sicela sikubonge egameni lenkosi yethu Jesu, ukuthi konke lokho sobe sikwenza namhlanje akuhambe ngendlela. Usiphe indlebe, usiphe ukulalela, usiphe ukuqonda noku-understanda ivision kamsholozi. Konke lokhu sikubonga sicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakathi. Amen. He's our youngest parliamentarian. Our youngest parliament, yeah, Kabazan. But our campaign. Actually, the youngest parliamentarian.